Srpska crkva na današnji dan odaje slavu Presvetoj Bogorodici, Majci Isusa Hrista. Njenim saborom se naziva ovaj praznik zato što se danas sabiraju i okupljaju svi verni da proslave Bogorodicu i njenog sina, ali i međusobno van doma podele radost Božića. Na ovaj dan, koji je drugi dan Božića, obilaze se prijatelji i komšije i primaju gosti u kuću. Drugi dan Božića, narod kaže, trebalo bi da posvetite šetnji i poseti prijateljima i kumovima, jer ko ima prijatelje, bogat je čovek. Kako je običaj da se za Božić ostaje kod kuće i da se prvi dan ovog praznika provodi sa porodicom, drugi dan je bio vreme kada se obilaze rođaci, prijatelji i kumovi. Veruje se da se na današnji dan mire i oni koji su godinama u zavadi i da nije dobro bilo koga oterati sa kućnog praga. Danas, za prazničnom trpezom koja je još uvek postavljena, svi su jednaki i u zdravlju i veselju slave najradosniji praznik hrišćanstva. Ovaj praznik ima korene u ranom hrišćanstvu i jedan je od mnogih posvećenih Bogorodici. Božić se u svim pravoslavnim domovima slavi 3 dana. Trećeg dana se slavi spomen na svetog arhiđakona i prvomučenika Stefana, koga brojne naše porodice praznuju kao krsnu slavu. U crkvama praznik na neki način traje do malog Božića Nove godine, kada je takozvano odanije praznika. Za to vreme se sredom i petkom ne sme postiti.